Uživo iz Bihaća uključujemo kolegicu Elviru Cerić. Elvira, kakvo je trenutno stanje u kantonalnoj bolnici, gdje su povrijeđeni i zbrinuti, ali i u samoj Velikoj Kladuši? U kantonalnoj bolnici je svim pacijentima pružena adekvatna medicinska pomoć, a Kladušani su s razlogom zabrinuti za vlastitu sigurnost. Članovi obitelji povrijeđenih su ogorčeni činjenicom da je počinitelj nakon brojnih krivičnih dijela pa i bombaškog napada slobodno šetao gradom. Odgovore tražimo od naših sugovornika Adnana Tulića i Ale Šiljedića, glasnogovornika tužiteljstva, odnosno policije Unsko-Sanskog kantona. Gospodine Tuliću, šta je do sada utvrdila istraga i da li je možda već prerano govoriti o motivima? Dakle, odmah nakon kritičnog događaja pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su izašli na lice mjesta, izvršili uviđaj i proveli niz drugih istražnih radnji po nalogu ovog tužilaštva, upravo s ciljem utvrđenja motiva i drugih bitnih činjenica kako bi se razjasnilo izvršeno krivično djelo. Pa slijedom toga izvršen je pretres na više lokacija kako bi se pribavili dokazi bitni u ovom krivičnom postupku, te veći broj lica saslušano u svojstvu svjedoka. Sve s ciljem da se dokaže prije svega motiv i drugi bitne pravno relevantne činjenice ovog krivičnog predmeta.